Evo ga, znači ovo tu je vrlo jednostavna Excelica i pokušat ću proći što više toga, odnosno nadam se da ću proći sve i izabrat ću, ajmo reći, kompliciraniju metodu, odnosno metoda koja treba više podataka, čisto radi jasnoće. Pa tako, kod formule za BMR uzmemo ovu formulu, tu izaberemo spol, ja ću izabrati žensko čisto zbog unosa podataka jer treba više podataka. Godine idemo recimo staviti 45, visinu recimo 170, težinu ajmo recimo staviti 62, opseg struka ajmo recimo staviti 80, opseg vrata tu možemo staviti, ne znam, recimo 33, opseg bokova, ne znam, ja znam za onu 90, 60, 90, pa ću tu staviti 90 i evo kad se ubace, barem za sad ovi podaci, tu dolje se ispiše koliki je postotak tjelesne masnoće. Normalno, ovo tu je sada za žensku osobu, za mušku osobu ne treba upisivati opseg bokova, nego samo opseg struka i opseg vrata i izračuna se postotak tjelesne masnoće. Zatim se tu bira razina aktivnosti, tu su objašnjene razine aktivnosti. Ja ću evo recimo uzeti laganu aktivnost, tu za cilj, opet može se odabrati različiti ciljevi, to ovisno sad ko šta želi. Ja ću uzeti recimo održavanje, tip prehrane, tu se može birati balansirano, znači nekakav, ajmo reći, optimalan omjer proteina, ugljikohidrata i masti, više ugljikohidrata, znači bazirat će se na proteinima i na ugljikohidratima, manji postotak masti i normalno više masti bazirat će se na proteinima i masti, a uzet će manje ugljikohidrata, s tim da ne u smislu keto dijete, nego isto nekakav balans, ajmo reći, samo što će malo više smanjiti ugljikohidrate, a tu će malo više smanjiti masti, a tu će malo više smanjiti ugljikohidrate. Ja ću uzeti balansirano i evo prema ovim podacima BMR ispada 1366, TDEE 1708 i s obzirom na kalorijski cilj koji je tu odabran, onda održavanje, preporučeni dnevni unos iznosi 1708 kalorija. I tu su onda preporučeni makronutrijenti koliko bi trebalo čega unositi dnevno. Prije nego što se prebacim na drugi šit, tu ću samo reći za cilj. Tu su normalni gubitak i preporučeni gubitak. Normalni gubitak je stavljen minus 500 kalorija od TDE-a, što bi otprilike davalo, kad se izračuna na tjednoj bazi, 7 puta 500, to je 3500 kalorija, znači to je otprilike recimo pola kile, malo manje od pola kile gubitka tjedno i ovaj tu je normalni gubitak, ne normalni gubitak, nego preporučeni gubitak koji smanjuje za 350. Znači to je nešto manji kalorijski deficit, ali definitivno je puno lakši, odnosno za nekoga ko bi to htio prakticirati duže je možda čak bolji taj manji deficit nego onaj veći. Ali normalno sve ovisno o volji i o preferenciji. I tu sad imamo tjedno praćenje napretka. Tu sam stavio da se upisuje tjedan, datum i težina, šta će pratiti, pa tako evo recimo ubacit ću samo par podataka. Datum, evo možemo uzeti 21. recimo 6. pa možemo uzeti 28.
6., 28., 6., pa ne znam, recimo 4., 7. i 11. 7. I tu recimo, ajmo reći da je početna težina, ne znam, recimo bila 80, pa nakon tjedan dana, bez veze, sad upisujem podatke, recimo 78, pa je bila 74 i onda je bila 73. Struk, recimo da je struk bio 80, pa 79, 77, 75. Vrat, neću komplicirati, ostavit ću ga cijelo vrijeme isto i bokove ću isto staviti isto, čisto samo radi toga da se vidi kako funkcionira postotak mastoće. Ako želiš jasnu sliku svog unosa i potpunu kontrolu nad ciljem, ovaj kalkulator ti to daje i možeš ga skinuti potpuno besplatno dolje u linku u opisu videa. Za slučaj da imaš kakvo pitanje, slobodno mi se obrati u komentaru ili možeš poslati e-mail u sekciji o meni, tamo se nalazi moj mail, pa me možeš direktno kontaktirati. Napravi razliku već danas i vidimo se u sljedećem videu. Bok!